ner malaken yam kan hasdala content baro ni lingwa sme ka nur online tv channel biya kamal ke jan gwasme banar wacha kamen chalat netin content chal ke human right wash ji human right wash kanasen content go kirikten content togre wi ka South Sudan en reiler kaname ban mandan chikana lat ka kwi kore dane chi togre wi kanasir ano bana jeling chikon gino dongwa de dane donken kana ngach but chikana ngach antama chikari podamo chikana jakko baya ngajwi mon chikan turun ru ngwanwe gan ga torbo gwade dane to korten ala korme che to ka chikan turun gan kan la ke satellite kan to content la ji marai watch bana mandanen chakula la da kan ban jeling gwada me ka gorjen wode kono nyokane de ko ken mi jiram jedit ka nur online tv channel gorjen en go jender subscribe kade notification be alert je twain committee ler mi bare da chwa mala shuba kaji gwada dana pa brech no tangod ni chanki ler brech mala shuba me ken mo me ken e twain ban ler me ban je cholin kel ka dob dande kon linga ja no deni Uganda Kennedy ni kirma yadi ta kan chaka gwanyano chaka gwanji human right watch ji human right watch kon Kennedy letten talaga anwerbo tiledan gwada mo no nyok jidwel wal ne de kon le dul wal kene de kon ngai kamana ne shiro da lat eno ko te ke to ngwalung te shiro den lat te sigan ka lat ne de kon te la ji human right watch ko gwina gwada chirek to okteno la te ke report mala gorke ba ja gor kene de to ba report mo ba ja kula nang nel ba nang ke international community ko ba ja kula oling eno changa jenu la ren ya le dane bok eno edung Uganda kene South Sudan keren yalte konte book no te book na ne te konte la nuare wan wo wonyam no waji human right watch chikan lugo no cha nuare cha kanak rewe kanasir no chikana condemn ala gwade dane cha confuse keje tam etan me chikorme to kanasir no kata je togo no charan UN chanak so nege chanak na mo che winmon chikan go jeno dong nuare kaneti jak but ran wanang ne je ke crossfire gwade che korche tokten nge je no dor gwamete mede korten ka bega ten karenial ko kan chaka jak anyok eno baramide baje belief vonne karenial bay banang karenial bonmo eniti la UN peacekeeping force si chwang bonmo ko ken ke edine so rege che bijek me che belutin hajeni gani gujeno en kume dung South Sudan etiken ka chon ko nyen kan ke kane ko la nuare so me chanur me shagana kana gadit ku ka recording ku kana kana gwa dedan ya ko men chala da ken si mo gwa ko do be kan lat ke je jen ku kan report le to ben tama ko cha ngaju monno men chala ku me kirma yadit adwer ci kan der mi dit kan lat ko ci kan chemical weapon ci kan use chemical weapon mishal incendiary jen incendiary no mo jen ku kon le use me chol kon cluster bomb ki chemical micha pen pointu bo pointu la gobdu point de beje yoton gwadmo ala tissue pointu ki gobeme wona karal be kayot ko ji affect bone immediately anyok chikan logo no chemical me kanam use ko chemical la bo ka karenial bo ko le pen ano micha jego be chu dop chikan ji Uganda kene South Sudan ala SSPDF ke UPDF Uganda People Defense Force ke South Sudan People for tinchurien mat ko be kan wer be kan kanak chaka ku dwer wa mi kan lat wa a crime against humanity wa chika dwer mi ditikana lat ko cha tun gana ko ni kana nak chaka nen jane dial ko ni chen kanak chaka nen ka tun dial ko te chala online kan ko ni chu ko ka ken report den dan chala tu shawra jamo chaje kamnial men tin jene la ji gat ke ji UN mission ke jen kan ji unimis and wode kan de kan wure mtuo gane do rin matin tanian dwalka ko ken kana chit ka kon dwalka so teleka power medong de kan use special kan ji garato intergovernmental mo men kugule ka kon
so ken tele ka long they do not have any power ne tika power ka international community ko ken konte la pressure kula top ko mala daga na long ko ngajen wi kwar mo bume la lat kana sanction by sanction member te dobe mo bia kor bia pel kaja ko mi chai sanction la bol la teten by economic du dun ba je yar yen ta danen yen wi moro de je no mo mi cha ngajo ram mo ram ji ak naga ne ka lelungu ba sanction ba je lalet so me le ro de cha ngajo gwanu very clear dak ring ma char te le partner ne me ekir me yadit ko be kwer be je top be de kambol mel ajene ku nen ko dun yo gana ko jele no men ko to tama me to gona ka doma ka gela shala la nora nyin ka tin shang tama ekir ma yadit kelo no mo me shanga je very clear agenda en mu be chala nyol ne bo wudi shal ka me par kol bon tama wo je dak ma char ngodo bo wa kel bo me jak kor ko betin me no gwadi ajor kan me wa ba division bo kan nore ko nore mo te chi kan gorno bi kan manakan bi karam len mi jak bukana kon jugo me jeg le mone bo ngodwa buga te ko redian so amalet kirma ya dire wa kudana nuare ko bu kore ndana nget kana be churiaw ba da krema char ba yu naga kan pan kana jen that's the system they are using na ba ta me cha fail ko chi nuare chi ga te resistant chi ka bom choro ka bom ko la kan dama na mane anong buga de manong be nyin kana ba je joj buga na manong benyingena ba juj am right kon tam mane kon non ka nasr la jang de non ka especially let's say ya gwele ko to tuka agwele force tuka a bishop kane kon ta ba le tuka ba so ba ni min ka gwadi ben tarambe tan ngwama kwikana no nakane ka akire to kana ka anyo ka bishop kane shal tiada ba kwikan manan let kana ba no gwada be malba bena biga te karek bon ni malakal don jikan bishengten who knows so report ya non gwada me report dungji Human Rights Watch sigana ngaje no cha no re cha kanak karenyal ne de talwang amenta bango wa mo boga ka bana karenyal so agenda nan dong de kono nyaga na me en wo ci report ci already kay UN ke international community ka ne de content ci baratin waje top no ci ka report ro yi kan nyo gwar ka website ngwan wi mon ke li ko ba ngaje gwanu ngum le rode men di de long chicken chemical chicken dan chicken nen chicken turun ka dialwe kan nen chicken pinya dan en wang chicken nen ta dan pede je pin ke ta dan wang pin ke ja chicken ngaj bonu ne ko ni bo ka ji Uganda ko renal Uganda god ya tutun George Bear kana gen dung renal dung de en kirma yadit kana janka te ne te ramade ne ka te yenda ka bom ka chemical bom jaten so namo ajen dan le ro den tama so an ban je ko mo dien be ta kamal bye bye